Muroi wa Karabishoni ya mahiga matatu. Atiriri, eno ni ona kimoni mweni etagwo 3 Stones TV. Na riu eno ni digital. We utari digital ri. Digital ikodokanira ihogo aria ngimakina rwimbo uria rwagirire. Atiriri, riu Karabishoni ya mahiga matatu ni turakunyita ogeni tugakwira atiriri. Oka tunyitane mbaru. Na weke atiriri, wena ngiri 5 peke yake wena ngiri 5 ni ukuhota kurehe kimenyithia giaku haha tugutangathira kimenyithia giaku kiro aria na andu bururi mugima ona thi ngima tondu tiri kundu turakionwo ya biashara handu enda andu moke handu enda kuga wena mucemanio hana handu enda gwika undu ng'ania handu enda gutangatha mucere waku kana marigo maku kana office yaku uka tugutangathe na ngiri cigana na ngiri 5 ona gwekaniriri he namba ngukunengera we no kuhura namba iyo no ngiakuhura ri no utume SMS hari namba iyo namba hana atiriri ni kibugu mugwanja kibugu mugwanja imwe inyanya kibugu ithano imwe igiri takajua na githungu ni undu wa we wokoro riu 0707 18512 hari namba ngetoyo hari namba ngiretwo kibugu mugwanja kibugu igiri kibugu ithatu inya kibugu ithano nigua na githungu ni undu we wokoro riu 0702 00 3405 haya wenda wega wale mwone kuhura namba tuma SMS hari namba o icio na ni ukunyita mundu wetu waigua harurumwo waigua nembo mwamukiri wa thumu ni aruruma etagwo David mukwaria nake na wathumutira SMS wamutumira SMS no ekumithoma na no ke hari ori to nginya tuike ningi no nginya ukena guku no tuukore hari ori tueke menyithia kiu giaku na ndakwenda ngithano peke yake tondu ria twenda ruta ici twi nawe ni tunyitane mbaru tucokerwe mukaro tugikuria ruthomi ritu ruru rwa Ugikuyu ni ceceni ya mahiga matatu ni rucoke mukaro.